салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, алалхусус забони туркӣ, чунки имрӯз навбати забони туркӣ аст. Дарси 23-да расидем аз силсила дарсҳои туркӣ барои навёдгирон, одамое ки нав мехоҳанд туркиро ёд бигиранд. Ва номи ин давра ё ин ки курс туркӣ дар 99 рӯз. хоб дар дарси гузашта мо бо шумо дар бораи ҳамун шаҷаранома ё ин ки ҳамун дарахти оила бигем суҳбат кардем. Ва дар ин дарс бошад қисми язмада расидем. Язма яъне навиштан. хоб дар ин ҷо мегӯяд кутуҷуктаки келимелере уйгун эклери гетиринез ве ашағдаки ҷумлелери тамомлаянез. Мегӯяд калимаҳое ки дар қуттиҳо ҳастанд, сандуқҳо ҳастанд, яъне ҳамун қутти сандуқ чиро дар назар дорад? Ана ҳаминҳоро дар назар дорад, яъне ана ҳамин калимаҳое ки дар даруни ҳамин қутти ё сандуқҳо ҳастанд, яъне квадратҳо бигем да, чоркунҷаҳо. Ҳаминҳоро уйгун эклери гетиринез, пасвандҳои муносиб биёред. Эк илова кардан мешавад, аммо дар забони тоҷикӣ бигем ки ҳар ҳарфе ки дар паси он дигар калимаҳо илова мешавад, онро мо бо шумо пасванд мегӯем. Ба ҳамон хотир дар инҷа пасванд гуфтем. Гетиринез биёред, яъне биёреду бичаспонед. Ве ашағдаки ҷумлалари тамомлаянед ва ҷумлаҳои зеринро пурра кунед. Ҳамун ҷумлаҳое ки инҷа нигоҳ кунем, эшимин ада. хоб азбаски мо тасмим гирифтем ки видеоҳомон аз 10 дақиқа ё зиёд нашавад, бинобар ин инҳоро пешакӣ кор кардем, яъне пеш аз ин ки видеоро шурӯъ кунем сабт куниша кор кардем, то ки вақти видеоро камтар бигирад. хоб Башкент, хоб як лаҳза. хоб Башкент пойтахт мешавад, пойтахт. хоб консерт, ҳамун консерт ё ҳамун ҷашн, ҷашнвора. Ад ном мешавад, ном исм. Университет яъне донишгоҳ, инро ба фикрам ки дар дарсҳои пешина гуфта будем. Юрт хобгоҳ мешавад, хобгоҳ, хобгоҳи мактаб ё донишгоҳ. Хобгоҳ яъне хобгоҳи дар он ҷо донишҷӯё чикор мекунанд, хоб мераванд. Баҳче ҳамун ба тоҷикӣ хеле наздик аст, боғча. Капӣ яъне дар. хоб иш яъне кор, иш яъне кор. хоб иш кор. Айле яъне ҳамун дар тоҷикӣ ҳам оила мегӯем, оила, хонавода. Элбисе яъне либоса, элбисе яъне либоса. хоб ки бошад, инҳоро хеле гуфтем, кор кардем. Дар ин ҷо нигоҳ кунем, ад аст, мо шумо бояд пасванд дар ин ҷо илова кунем, яъне ади овардем. Эшимин ады яъне эшимин ады. Эшим ад яъне маъне надорад. Чӣ хеле дар забони тоҷикӣ мегӯем ки ном зан, ном занм масалан. Эшимин яъне занм, яъне ад ном. Масалан як ҳисоб мегӯем ки занм ном масалан Оиша аст. Занм ном Оиша аст. Албатта ки хеле намегӯем, мегӯем ки номи занам, номи занам. Ана ҳамун и ки дар калимаи ном дар тоҷикӣ часпидагӣ аст, ана ҳамун дар инҷа ы аст, яъне ади, номи занам. Эшимин ады, номи занам Айшедир, Оиша аст. Эшимин ады Айшедир, номи занам Оиша аст. Улкемин Башкентӣ, Башкент пойтахт мешавад.
یعنی ülke کشور می شود. ülke کشور. خب اینجا اش نگفتیم، اش همسر می شود. اشیم همسر می شود. اشیمین نامی همسر می شود. خب ülkem کشورم می شود. ülkemin başkenti poytaxti کشورم. başkent poytaxt، başkenti poytaxti کشورم. poytaxti کشورم پاریستیر. پاریستیر یعنی پاریس است. خب Tarkan'ın konseri Cuma günü Kızılay'da. Konserti Tarkan ruzi Cuma dar Kızılay hast. Onun ailesi 4 kişidir. Oylay ve ho 4 nafar hastند. Arkadaş arkadaşımın elbiseleri güzeldir. خب دیگه هر یک اینها رو نمیگیم که چطور ای آمده چیزی اومد. همین بالا دا گفتیم، دیگر رو خودتون مقایسه کنین. Arkadaşımın elbiseleri güzeldir. Liboshoy دوستیمن زیبا است. Kızımın üniversitesi İzmir'dedir. Donishgohi دختر ما در İzmir است. یعنی دانشگاه دختری ما مقصد دانشگاه دختری وای نیست، یعنی دانشگاهی که وای تحصیل میکنه در ازمیر است. Ali'nin yurdu çok uzak. این yurt در اصل yurt بدگی yurt خوابگاه. وقتی که در زبان ترکی حرف ت تبدیل به د می شود در حالتی که بعد از وای صداناک بیاید. در اینجا نگاه کنیم یوردو او صداناک است و همین خودی یورتو نمیگیم، یوردو. خب Ali'nin yurdu çok uzak. خوابگاه علی خیلی دور است. Evimizin bahçesi büyüktür. Bahçe خانه ما کلان است. Sınıf kapısı açık. در sınıf کشوده است. Babamın işi zordur. کار پدر من دشوار است، قین است. خب kutucuktaki kelimeleri uygun ekleri getiriniz ve aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Yani به مثل بالا، یعنی میگه که کلمه هایی که در صندوق هستن اونها رو پسوند اضافه کنین و سپس جمله های زیرین رو مکمل کنین، پر کنین. Benim üniversitede ben üniversitede okuyorum. Ben در دانشگاه میخوانم. Ayşe Ali'nin ablası. Yani Ayşe Abhay Ali است. İstanbul büyük bir şehirdir. İstanbul yak şehri kalon است. Biz yakın arkadaşız. Mo dosti nazdik هستیم. Tarkan ünlü bir sanatçıdır. Tarkan yak sanatkari meşhur است. Benim doğum yerim Ankara'da. Makoni tavalludi man dar Ankara است. Onun annesi öğretmendir. Modari vay muallim hast. خب در که معلمه میگیم. مادری وی معلمه است، چون که در زبان ترکی زنانه و مردانه فرقی ندارد. Sınıfımızda 15 öğrenci vardır. Sınıfımızda 15 öğrenci vardır. Yani در صنف ما 15 دانشجو است. Sen uzun boylu ve zayıftır. Tu kadbaland ve harab hasti. Onlar Türkiye'de çok mutludur. Vayha در Türkiye خیلی خوشبخت هستند. خب فکر میکنیم امروزش همین قدر کفایه است، چون که وقتی ما هم دارد به پایان میرسد و تا درس های نوبتی در همینجا خداحافظی میکنیم. یگان گفتنی پیشنهاد یگان توصیه داشته باشین میتونین در زیر همین نوار نویسین. و تشکر. وقت درس ما به پایان رسید. اوکی، thank you. و اگر درس ها براتون پسند آمده باشن میتونین لایک گذارین و با دوستتون توصیه کنین. باقی در امان خدا باشین. گروش روز، hoşça kalın.